urong asar kado bedo saya arita. Nama tum ke dak karapung arong asar di. Oh, ni tu terapung rong salo. Ini det kali mana bang top ni tu labang so program pan organize lo. Organize ni tu la rong resunim so depende kidi chicken bani tu bang so program en pon lo. Depende ni tu kian la non cot la pugali. Dak terapung hawar itu ni kan trokepan dulu. District council pen SDC ka cari hot labang so hot pen si ni tu makan kar biokro program padonanya itu gambar arong kena gambar ada mata cini lo, nili tu nabang soteng si non pinian ni ane sampai nili tu ke, April tarik terokani ante nili tu labang so aku turun asar tu ni tu, organize poni tu pang rumpo, nasi riso jang, tapi ni kiki cia tu kan, lah hiru ropo, ok tu po lah pun ni tu meningkan hang ke talon po. Sila bang so a program fan ke la non na konsep kali kibang gilang sa menili tu kusona kaddo ka vela alo ko sini tu isi majority fan nili tu klempon bom sinon ta larong kaddo ka ve from mikal mithu to manda ni tu rong sadom fan aman piu alamar hiu nili tu tin khalo li turante larong saran same ni tu cingrum po ni tu na bang so program ni kan bang ta elpon bo lah nili tu sini dam Toh, curu parpik loh, nah tahan apa? Cek kado hilang ha.